u opštini postaveni 10 stanici za vypaľovanie raketok za odbranu od Kamencu, a sezóna zaštiti počala 15. apríla i trvá po 15. október. Po slovoch vlady Zadripkového zo Zbačincoch, kotri na tej roboti za Hotar Bačincoch zadluženi už veci roky, za to rok načas potpisani novi kontrakti so všetkýma, co robia na tej roboti, poneže prešli všetky zdravstveni kontroli a nadoknada za dežurstva ostala i nadalje 4000 dinari mešačno, jak i doplnjenje od 3500 dinari z boku opštini, ali im lokalna samouprava obecani sredstva išće ne vyplacela ani za prešli rok.